MLA ka juai constituency wailat miki shella hawawan wai ya kayaw ya daya thit wa arsngi yong ki SHG wadapan man hamadan lat thalabo juai ni de yung kre kamu deputy commissioner ka West Giant Hill district churup ikre lang wa ki wiwan ki chnat sarkar da ongu wa ka jala yong ito ka wadang chania ya iwabon kam nabar wegani penyo ko wadang yo ibon kilat ki kebu wole dune benta ka jala yong ihi lahaya to we rep iriang iri marat na jrong kiwiwan ki jaikam lang baki sa wa pher kentu haro o yaki kon ro kholot wo mi ki chakmat usdang ye kam wa pher na do wat iwakhian le nei baha ka sarkar le dawan ra ka bon ki skim yaram ong haro o wala daki bru yong ihi kre lut ki yawaro ki jaiki ki bar jalla wo wan kre hapo ka jalla ka than yong ihi hagani ka singi wailat miki shella dapan banapaj ba haro o wam slem de daw pen mi u ka wi ka apps ka waman kam ka kanjaw o chim sor jamin survey yo yu khain na ki paj ba ka constituency yong o knang yu tip u iyi u pengkhre hakisan snem bo wan we kamon u pelayu ya ka MLA scheme yong o lang ba ni ka apps ki paj ba ye ki u pendap na do i pertuj iki ikre wa kiwi wa kam u pendap kat kam wadawa ka apps nei te u tho haro ki jayarap wakwa kina ka sarkar wai ni liang yong o hadin bachem iyi ibenta wa bondo idawa kam daw ya kalamo wo menteri rang ba ka sarkar jala nei benta wa wanra ne penyo yeite hejo ipor kentu ya ki pai ba wo ya kre lang hadin wa penmi ya ka apps khnang yo tim ye wa kam hapo ka constituency wai wo le kat kam wa kam hadin wa dakut ke ya lang wai ya kani ka yaw ya daya thin wada lang na do FB Basan MCS Project Director di RDA di sahab na po kachnat agriculture veterinary DCIC ka food safety fishery wakiwi dalipaj haro ki yagi mar wa pher waki bru ka thain dadai ki na do ki mar rep ki mar bam ki tiar wa pher wada penmi we panachna hiki ang mani ka taga consumer state dang ha kani ka tiyaw ko dep dang ga interview hay ta all India radio wada khut ki ngau hay jinga to wo klam wa ki scheme gu pher ki nagaliang yong sarkar wa ki nong rep leni givi ye gu apply mpemu penlaj ki ka hagani ka Sunday upelaj ki hay por janmet haga tu gawi ka jingkeli ko wada kali ki nga go ong gi ka jing thrang ka jing note ka yong pi kamu nong mi khmat nei benta yong ka district ki yong i lani yong ka state ki yong i tengah ka ong ya ki to ka jingkwa ka yong ngau yo wa to ka state ki yong i step man gawi uman go ka te ka producer state nto di ka consumer state kum to di i penmi i lani dukat yo bam nan hi lani ka man kat te ka ong ne dang bon habi u thet na bar tagani pen yo ko wa to i dang i ya ketika dang bahaya ketika benta kodang ye upen mi cibon lala haki jhor namo lah gari jengri namo lane givi ki haki kam yong skill gi per namo ngajo klamo jo ongo bon sen kamaman kat ni i kat ni ya auri nei benta yong ketika influx kata ke jingwan rung lani wan siak kita gibru guna bar hapo ka state ke yong i kat ni waro ya te mcha wan ga railway hai te hapo East Giantia waro ya percha wato la da wan ga railway da wan gibru da siak gi te yukum kita gibru sini ile wan gi sini memto wa kate ke ki ga khan memto wa kita gi resources ki yong i krum kita gi bru wan na kiri da gi chnong yong ki gi wajngai gi khon gi kiti gi yong ki penyo i ka take resources lani kita gi kam gi jam gi wa i wan mpo pa gi kamu ong ma basan ne kat ni kamu man kat ni i da man kam gitu gi kule gi da cha kdo da ker penar liang chai tu lam chna chakmat bai ite to ikam sarkar tengah ko au pi ke data ini belum malah ke data kat kam ke survey manusnem di kena kendrog yang i ki wadep upure to nduna ya ka nyau phau hajar mut
nyau pau hajar mut chisnem kiwa wan dem de te wo apply wo tho ki tho kre ti kamaman katte lada khudi kamaman dang ki post ki dang man sa kamaman katte ki dang like ki dang em ka khti sarkar lada khud advertisement ni woro le tam ya ka chipau hajar tli ki vacant post ku em po ka state ki chipau hajar kita to ya kelami ya ki government job tengah tani ya kelami pi tani ke number nyau pau hajar to chisnem to waro waro ka state pi tip bai pi mduna ki khenro lani ki youth ki em ar pau lani ar pau san lak kita girta ki wadang em hakarta yong ga khat phra hado ga le pau san snem chapo tem to ku suk waro lade i sarkar pelai waro kita gi ki krelem yo ki sarkar waro tanai te dau hap i utho lat upat ya kini ki witawan ki lat ki wadang em hakti yong i kamon kam nagaliang yong sarkar hagajing yelam yong chief minister em burom yong i dawai u chibon ki platform ki lat langba naga skill langba kamon usen ki sen kre pi ki take entrepreneurship program naga DCIC naga industries em ga scheme ga PMEGP ko khut ki nagaliang yong ki ya rap ki ya pi ga subsidy ko sedang pi ya sen ki sen khan ne ba kamaman kat ni dang bon gi ki khan dang bon ba QM tang kamaman kat te i focus ba i to hejo ba bon kat ni wa ongi hier ga pure ga puthi hier gi department waro ile ne ba kamu ong ga ta kten the right person in the wrong place in the wrong job the wrong person in the right job ubru to ulai hikai utala hikayu ne ba ile dia khun ba yang ta kam sarkar ile hier ko pure ko thi dewa burom kamaman kan ni ngajo kelamo haki program yang di teachers day le program yang education ki ong kamon udah mu hier ko puga pure ko puthi yang ine ba ile kat ni ke teaching profession chimiga ka last option how do you apply that you appear ke MCS that you appear ki department program ki department recruitment waro man myo ini kita waro the last dan to lai nong hikai dem nei te lai nong hikai dem te yo mani kita ki nong hikai ki wo hikai ki khna ki wo tai ya ka lawe yong kita ki khna ko da pure ko ku chman kam chepo phareng ni waja chepo phareng ki na do dang khian ki dong ngi nga kwa man nong hikai lam to wo pendep class 12 pendep degree ya pendep PhD pendep doctorate tanai te daw dang chisni arsni nakaliang yong ada i ga free tuition nei benta ki khna nei ba la dam invest gi khna ai por wadang khian gi em sap man de pass matric man de pass matric man de pass 12 mem sap de he gi khna tanai te daw hap focus si por wadang khian tanai te daw nga kat ni ki program gi yong nga yu bai pi kat ki wale nga mostly to ki youth related wi khna snyau komen da gajing kre lang wa ka skill development officer em hini rangkat bagi industries snya aku men ngamba ka jingi krek lang gyong i ka man kat tengam nur rongo hapo ka district tang henry ka juai constituency jan i to gi walai do chkhmat nei bentau e training ya ki different skill ya ki different traits ku em hini den metes nya aku men khanai pi hawro ka state meghalaya ka man kat te ka west giant hill district to ko man number 1 ka wa ki khenro wan chim gi ya ni ka loan lan ni ka jingi rap yong ka PMEGP na po industries department nga e kubla yang industries department wa ya ki officers ki kre hetai henry han katel dang em chibon ki benta go pher nei te daw nga kentu ya pi ka man katel da phai bilang chibon ki kre chibon ki kam ibon sen kat ni i khen ba i wat ne ki bai ki pa la nga kentu pat ka man kat ni na ba na por ko man chwa ka mon ongi du de bi pass matric to pi to pengkrek pi la de ulai doktor ulai engineer pi kita ba ki kisten go yoy pat man kat ni yu ja nto gawi le ne armut ga ganos chiyung gawi le ne armut kinos kuat em hayung yong pi go chong kat ni myo kre ki doktor la ka man kat ni de bon de em ki doktor go mem myo kre ki engineer pathan boy kalam nei ba ile na do ipor menchwa da mani kam kita ki robot ki wada set ke system to iman doktor uman engineer ba tanai te daw nga kwa kun tui ki be ki pales nyau ba memi ki i khian
lada khi hi dei hok iwan khi le to iwa miat iwa bha jan lada u grade 4 staff wa pok ke government sedang ke tulau bukat prajar senai unong ya JCB unong ya chen le phao hajar chipnai khasan spa chtiyaw ka bai bang ketulap sarkar te to ya JCB lada ya chen nru phao nya phao hajar chipnai ketulap ketele ka khi tang Henry to kamong ni I the focus bai chakate ka kam sarkar tanai te daw nga kentui pi chibon kita gi bentagi yigi wadang bon ku em perdi yong I kamu man kat ni chibon ngas nya ko ben na e gi ro ya ki langba gi self help group ki yong I chibon de yo de mi ki de stang perchang uchna mo u packing ya kini ki ngap leni ki sabon kam te ter ho de use ket de em ti men sen perchang yong pi tangkat tuan de man pi entok dukat uti uchna dan hi MK menuti pilek kaman marketing pi kaman pelai pi mentu ngala da chna ka wi ka chuki uchna tahap ti bawa to ngakat won investment ah ini lada ka wi ti bawa chna chuki ya tang boy ni chuki chti yaw chim ngau uchna boy lu daga khasan spa ta boy dai ka tang san spa yaw mi tem to da do nong chua ka sabon mentu lada chna boy nga chna ka ba penmi aga kat penmi aga ar phau tung ka vi penmi aga tang la da chayau that em go phau tung ka la yo hi ka monu thet ka bruna phi hawala hai ta phau tung ka phi ar phau tung ka hapti bi ka mon u got I ya ka cost price ki yong I kite gi penta gi oper kama ong kong nin na industries hapti bani ka mon ga relationship ka mon man da wani hap ka mon u emi ka te ka ability I convince ya kita gi bru gi wan thet nei ne ba gi dukan ngat ni bon teli da be lada ijo yo anai ni walai 1 kilometer tengah ya kurung pengnya ulai 1 kilometer lada ijo hitiar yo anai ni uther tanai te daw nga hap o u convince ya kita gi nong ther to lada ther pin ngai yo ngai barap miat yo ngai em medicinal lane em jingerap gi dawai lane gi vitamins lane kita ter bat bon sen ka mo mo ki bru yong I dang duna ba I hakate ga mandaya daya ther ten ngam tu dat manda thet chi thet na thet san phao tong ka la de de san spa myo bia kiet gi bro che dam nga to de lai han rei do da kar la chong ga ri phao tong ka la man de de san spa o do ya buli tho ka leng gi dukan paramar jan yo li tho gi ku tia yo su yo e bai yo ka liang kita to ki daw hab bil daw hab wan rai ha perdi yong I tengah senyau komeno bat daw ya krek lang ini liang yong I ne bentas senyau thu ikat ni de yoi na perdi yong pi de bon gi wa klan du pen mi de yus khet kamu man kat de klan tu pen mi te kamu de klan tu pen mi kat tu de MK mani e pi gi yaw dap em won gi yaw no ka por khnang yo yo pi dai te kami por man chwa hajing ya krek lang wa sarkar bon gi ni ki expo gi wa de yo pi lai cha Delhi em cha South cha Bombay kam te ter te daw ya kalam cho I ma ye yu pen bon ya kitu ki expo na ka por bat kamjo da gejing ya krek lang tengah kun tu gini ki department waro em ni nga next year da khu da meeting ngan sakot ke meeting ka ba ya baro ki department related namar nga yo I man ki por ba ki don ki neki expo le neki mela kum kini tang ba hoy pila persang hakabor ko jong pi tang ba ni dei ban wat kalat hakata ka rukom bangin ya syong lang ngin penlong ka we ka bahe ka pelong ka bahe khnang bangin save ka time ro namar nga yo I to ka agriculture ro kan le horticulture ro kan le ka industries ro kan le ni kum ta ter la da dei ka bala ngin syong lang ngin collaborate lang khnang bangin le da ka bakam kerpang da bakam biang hakata ka we ka program ngin penchna ngin penbon ya ki stall kindon ki stalls ki ban ai kum ka ban ai jingerap ya ki nongrep lani ka jing in the form of kani ka information ban batai ya ki ai de ki scheme ki badan bat ka department ki ai de ki jingerap ba pila ban yo na pedeng jong na ka department bat kum ta ter ngila ban invite ya ki wei mo na ki wei pat ki jaka te next year bat haka jo ka por kanu ba ki le nga request ya ki department ba kadai bandon ka proper planning ndai ban pentang mencule ban pendep rukom ndai ba ong em mengen mar hadon la don hakalis bengi haban pendep nu la da ngile singa bangi dai ban le
hakata kerukom kaban mentoy yakin yagi paiba mo with due respect kum mementa kum baong iba basan nemar tang hak siterik ya syong menta ya plan hak nu kerukom ngila ban penlong successful lada ka por ka balengkot tena kata kadaw nemar wat ya kipipli ginong rep ro kiro kidon kam ya ka por lada pila don lepau ka fixed timing on that month on that week ngin pelong ya ka mela temakiro kila laban pengkrek yaki produce ki jongki dan ikila ban bo ngila yo ban rak hang tu ngila ban di ban kham yo dor ke babiang at least lada don kum kita ki yo tang arsen license system kila laban survive for the whole year. That should be our plan. Kata kadai ka thong jongi ki de ban bo te nakaliang jongan in the coming year ngin yo syong ngin ya plan ladai bala ngin plan in such a way ba ngin bo lapa in calendar that in that particular month kata ngin pelong ya keneka mela kata kerukom kenang ba kan long ke jing mentoy ya kineki nong rep ki jong ni nga kamaman kate nga kwa chwa survey nga po constituency yang nga kate da very soon daw launch ye ga viga apps ko man kam ga survey kata ka survey daw em gi details ye gi ni kena kan role ni ki nong rep gi won ye gi pendap hite to ipertuj giki krek kamaman kate ladam em unemployed yiki ke training da jo lai training pi jo lai kate demete yiki kwa pi kajing yarap na sarkar mention pi waro hite yo em ga vi ga survey ko nga daw le khnang yo plan ye gini kesan snem go nga go dawan kamu no pelai ga mele scheme go nga ki ka resources kamu man kate kiki di kena maximum yo em training kamu man kate bo ye ong ginong sur tengah ye request yo chief minister le ne sarkar wan ra da go viga industry neven tawo sur sula hagani ladabon kini ki wadadap training neven tawo chnai gi umso gi wine ong ra i processing unit ni go pen mi wine ni ne ba ele dabon gi kena go dap training tanete daw mk mu yoi ya kate data the very soon nim slam de daw launch daw yo pi gi jing tip nga karpat pi ye krek lang khnang yo tip i ki gi jing mk yong ga ni ga thaw khnang yo krek kat kam i jing mk